Hari inkuru utabona ku maradiyo ya politike, utasoma mu binyamakuru kandi itagivugwa na za leta. Inkuru y'amarira ya Gaza n'umutima w'isi yose, aho amagambo ya politike ahurira n'amaraso y'abana. Ese koko Trump afite igisubizo cy'ukuri cyangwa n'indi politike yo kwiyamamaza? Ese amahanga afite ububasha bwo guhagarika intambara cyangwa ni ubusa imbere y'imbunda? Nta buzima butagira agaciro, nta jwi rigomba guceceka. Mu masaha 24 ashize, imirambo 39 yongeye kwiyongera ku rutonde rurerure rw'abamaze kugwa muri Gaza. Umubyeyi umwe yicaye imbere y'inzu ye yasenyutse, acigatiye umwana we w'imyaka 5 utakiri mu buzima. Aravuga ijambo rimwe gusa: mbese siri kutureba? Abaturage ba Gaza ntibakibona aho guhungira. Ibitaro byuzuye abarwayi, birimo gukorerwamo, nta mashanyarazi, nta miti, n'abaganga bakora amasaha 24 kuri 24 bataryamye. Ku rundi ruhande, mu mujyi wa Tel Aviv muri Isiraheli, sireni z'ubwoba ziracyumvikana mu gihe Hamas irasa ibisasu bya roketi. Abaturage bo muri Isiraheli nabo babayeho mu bwoba buhoraho. Intambara ikomeje kwandika amateka mashya y'amarira n'umwijima. Ariko mu bundi buryo butunguranye, ijwi rya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rirumvikana ryivugira ko rifite umuti w'amahoro. Ese koko hari icyizere? Ku itariki 30 Nzeri 2025, Isiraheli yishe abantu 39 muri Gaza mu masaha make ashize. Kuva mu Kwakira 2023, abasaga 40,000 bamaze gupfa, abarenga 90,000 barakomerekejwe bikomeye. Abaturage barenga miliyoni 2 bari mu buzima bwo gusaba umutekano, batagira amazi, amashanyarazi, imiti cyangwa ibindi bikoresho by'ibanze. Amashuri yahindutse ibigo by'impunzi, amaterano y'amasengesho yahindutse amarira y'ubutabazi. Iyo urebye mu mibare, birasa nk'imibare yibarurisha mibare. Ariko iyo urebye n'amaso umwana ufunze mu byondo by'inzu yasenyutse, cyangwa umubyeyi ufashe ifoto y'umuryango utakiriho, icyo gihe imibare ihinduka amarira. Ubu Gaza iri mu gihe kidasanzwe mu mateka yayo. Ntibikiri intambara y'ingabo gusa, ahubwo ni intambara y'ubuzima bwa buri munsi. Intambara y'abana bifuza amazi n'umucyo, intambara y'ababyeyi bahangayikishwa no kubona icyo batungisha umuryango. Kuri Isiraheli, iyo mibare nayo ifite isura yayo. Sayirani z'urusaku, abaturage bahunga mu byobo by'uburinzi, n'imirambo y'abarashwe ku misozi mu masaha y'ijoro. Iyi si intambara y'ahantu hamwe gusa, ni intambara y'impande zombi, ikaba intambara y'isi yose. Muri 2007 Hamas yafashe ubutegetsi bwa Gaza nyuma yo gutsinda amatora no gusohora Fatah. Isiraheli yahise ishyiraho blokade ikomeye, nta muntu cyangwa ibicuruzwa byinjira cyangwa bisohoka bitagenzuwe. Hamas kuva icyo gihe yatangiye kugenda yubaka imbaraga zayo z'igisirikare. Ku ruhande rwabo bavuga ko ari urugamba rwo kubohora Palestine. Isiraheli yo yahoraga ivuga ko Hamas ari umutwe w'iterabwoba, ishaka guhanagura Isiraheli ku ikarita. Igihe cyose imvururu zagiye zigaruka, intambara za 2008, 2009, 2012 na 2014 zose zaje zisigagaza yasenyutse, ariko Hamas ikiriho. Intambara ya none ntabwo yatangiye ejo, ni igisubizo cy'imyaka 18 y'ubushyamirane butigeze bugira iherezo. Hamas ivuga ko ari intwari zo kubohora igihugu cyabo. Isiraheli ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba udashobora kwihanganirwa. Ariko hagati y'ayo magambo y'impande zombi, hagwa abana, hagwa ababyeyi, hagwa imiryango. Abaturage nibo bahinduka inkuta zinyuramo amasasu y'impande zombi. Ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, Hamas yakoze igitero gikomeye muri Isiraheli. Abasaga 200,000 barishwe, abandi barenga 200 bafatwa bugwate. Icyo gitero cyabaye nk'isomo rikomeye kuri Isiraheli, maze iravuga iti igihe cyo kurandura Hamas cyageze. Ingabo za Isiraheli zinjira muri Gaza ku rugero rutigeze kubaho mbere. Ibitero by'indege, ibisasu bikomeye, basenya umujyi ku wundi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, intambara ntiyahagaze. Tariki ya 7 Ukwakira yabaye nk'umunsi ushobora kuzajya wandikwa mu bitabo by'amateka nk'iya 9 z'ukwa 11 ya Isiraheli. Hamas yateye igitero gikomeye, yica abari mu birori, mu masoko no mu ngo. Uwo munsi amaraso menshi yaramenetse, ari naho icyemezo cya Isiraheli cyafatiwe. Ntituzongera kubaho duhangayikishijwe na Hamas. Kuri bamwe uwo munsi wabaye intangiriro y'intambara y'isi nshya, ku bandi wabaye intangiriro y'iherezo rya Gaza. UNICEF ivuga ko 60% by'abishwe muri Gaza ari abana n'abagore. Ibitaro byinshi byarasenyutse, abarwayi bari kwitabwaho ku butaka. Abaturage barenga miliyoni 1 bamaze kwimurwa mu mijyi yabo, basigaye mu nkambi no mu masoko. Muri Isiraheli abaturage nabo batakaje ubuzima, abandi batakaza umutekano. Iyo wumva ijambo impunzi ushobora gutekereza ku mahema n'imirongo, ariko muri Gaza kuba impunzi bivuze gutura ku ivu ry'inzu yawe, kwibuka aho wataye abana bawe, kwibaza aho uri burare. Kuri Isiraheli, umubyeyi mu mujyi wa Tel Aviv nawe agira ubwoba buri gihe iyo sayirani ivuze. Ashobora kujya mu rwihisho mu masegonda make, ariko umutima we uba warasenyutse. Intambara si ya gisirikare gusa, intambara ni y'abantu muri rusange. Nyuma y'ibi byose, isi yose iri kwibaza ninde uzahagarika iyi ntambara. Obama yaragerageje, Biden yaragerageje, UN yaragerageje, ariko intambara irakomeza. Ubu Donald Trump wagarutse mu biro bya White House aravuga ko afite igisubizo. 20-point peace plan. Hari igihe isi ikeneye ijwi rimwe ry'inyurabwenge cyangwa ryo gushidikanya. Trump araje avuga ko afite gahunda y'amahoro. Ariko se nibyo? Ese Hamas izemera? Ese Isiraheli izacyemera? Ese isi izabyakira? Gahunda nshya y'amahoro yazanywe na Trump, abayemera bavuga ko ari umunyabwenge wagarutse. Abayirwanya bavuga ko ari igihombo gishya kitazigera gishyirwa mu bikorwa. Ese koko iyi gahunda ya Trump yiswe 20-point plan igizwe n'iki? Ese hari amahirwe ko yakora? Ese koko ni igisubizo cyangwa n'indi ndoto ya politiki izarangirira mu mpapuro? Nyuma y'imyaka igera kuri 4 atakiri mu biro bya White House, Trump yongeye kugaruka ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2025. Abamushyigikiye
bavuga ko ari umuntu uzi uko akoresha igitutu n'imbaraga za politike mu buryo bushya. Ku itariki 29 Nzeri 2025 yatangaje gahunda nshya y'amahoro igamije guhagarika intambara ya Gaza. Abanyapolitike benshi bayakiriye mu buryo butandukanye, bamwe bayishima abandi bayinenga cyane. Trump nigezeho umunyapolitike usanzwe, ubwo abandi baganira mu ruhame ugakoresha amagambo akomeye, ubwo abandi bavuga diplomasi ugakoresha amagambo ashyushye. None ubu yongeye kugaruka ku kibuga cya diplomasi ariko mu buryo budasanzwe. Gahunda y'amahoro y'amapaje 40 isaba ko Hamas ihagarika intambara, ko Isiraheli igabanya ibitero, ko amahugurwa y'abagore n'abana muri Gaza agaruka, kandi ko igihugu cya Palestina kigira inzira igaragara, guhagarika imirwano mu masaha 48. Trump avuga ko Isiraheli na Hamas bagomba guhita bemera agahenge, imirwano igahagarara by'agateganyo, gufungura inzira z'ubutabazi, amavuriro, imiti, amazi n'ibiribwa bikajya muri Gaza nta mbogamizi, kurekura abafashwe bugwate. Hamas isabwa kurekura abantu bose yafashe, Isiraheli nayo ikarekura bamwe mu bafungwa ba Palestina, kugabanya ibikorwa by'intambara, Isiraheli igahagarika ibitero bikomeye, Hamas nayo igahagarika imizinga n'ibisasu bya rocket, guhanga inzira y'igihugu cya Palestina. Mu myaka 5 haba ibiganiro byo guha Palestina uburenganzira bwo kwigenga mu buryo bweruye, ariko Hamas niba ikibarizwa mu buyobozi bwa leta, gutanga uburinzi mpuzamahanga, abasirikare bo mu bindi bihugu nka Amerika, Turukiya, Misiri bagashyirwa ku mipaka mu kurinda umutekano, kuvugurura umujyi wa Gaza, harashyirwaho amafaranga asaga miliyari 50 zo kubaka amashuri, amavuriro n'imihanda mishya. Iyi gahunda ya Trump ntabwo ari inyandiko y'impapuro gusa, ni igitekerezo gishaka guhindura imiterere yose ya Gaza. Ni nk'uko umuntu yakubaka umujyi mushya mu butaka bw'ibyasheshwe, mu gihe abantu bakibaza niba koko bishoboka. Ese koko Hamas iremera kurekura ubutegetsi bwayo? Ese Isiraheli iremera ko hari igihugu cya Palestina? Ese ibi bihugu byombi byanyura mu nzira imwe? Aha ni ikibazo gikomeye kiri. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yatangaje ko yemera gahunda ya Trump, ariko ashyiraho amananiza. Hamas igomba kubanza gusenyuka nk'umutwe w'iterabwoba. Hamas yahise yamagana iyo plani, ivuga ko ari igitekerezo cyo gukomeza kubangamira Palestina no kuyibuza uburenganzira bwayo. Perezida wa Turukiya Erdogan yashimiye gahunda ya Trump, avuga ko ari intambwe ikomeye. UN yavuze ko ari intambwe nziza ariko igomba gushyirwa mu bikorwa mu buryo buhoraho, atari amagambo gusa. USA Congress, abademokrate bamwe babishyigikiye, abandi bavuga ko ari politike yo gukomeza kwiyamamaza. Iyo gahunda yashyuhije imitwe abantu, abayishima bavuga ko ari igikorwa cy'indashyikirwa, abayirwanya bavuga ko ari ubusa. Ariko ku baturage ba Gaza na Isiraheli ibyo byose ni amagambo. Bo baribaza ikintu kimwe gusa, ese intambara igiye guhagarara? Impamvu bishobora kugorana, Hamas ntabwo yigeze yorohera amasezerano yo guhagarika intambara. Isiraheli ntiyigeze yemeza ijambo Palestina mu buryo bwuzuye. Abaturage b'isi babona ko Trump ashobora kuba ari gukoresha iki kibazo ngo yongere kwerekana imbaraga mu ruhando mpuzamahanga. Kuba ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa na Iran bitarashyiraho ijwi ryabyo mu buryo bwuzuye bituma bigorana. Amahoro ntabwo yandikwa mu mpapuro gusa, amahoro yandikwa mu mitima y'abantu, kandi kugeza ubu imitima y'abantu yuzuye inzika, amaraso no kutizerana. Niyo mpamvu iyo gahunda ya Trump igaragara nk'inzozi nziza ariko zigoye gushyirwa mu bikorwa. Mu minota mike ishize twabonye imizi y'iyi ntambara, twumva gahunda ya Trump n'uburyo abayobozi bavuga amagambo y'amahoro. Ariko se ubuzima bw'abantu bari ku murongo w'intambara bwo bumeze bute? Ese ibyo bihugu bikomeye bizigira bimenya amarira y'umwana uri mu bitaro bya Gaza, cyangwa amarira y'umubyeyi wa Isiraheli watwawe umwana we n'ibisasu bikomeye bya roketi bya Hamas? Reka turebe ku buzima nyabwo, ubuhamya bw'abaganga, abarokotse n'abagizwe imfungwa n'iyi ntambara. Ibi ntabwo ari imibare, ni amarira y'agahinda no gutakaza ubuzima. Umuganga mu bitaro bya Al-Shifa avuga ko buri munsi ahabwa abarwayi barenga 300. Benshi bafite ibikomere bikomeye ariko nta miti ihari. Ntabwo ari umurwayi umwe cyangwa babiri, ahubwo ni amagana. Hari igihe ngira abarwayi 50 bose bafite ibikomere bikomeye ariko mfite doze imwe gusa y'umuti urinda ububabare. Nkibaza ninde mu uwo muti, ninde nsiga? Ntabwo ndi umuganga gusa, ndi umucamanza w'ubuzima n'urupfu. Umwana w'imyaka 9, ubuhamya bwatangajwe na Save the Children, yataye abavandimwe be 2 mu gitero cy'indege. Nari ndi gukina nabo, twumva amajwi menshi hejuru, twabonye umucyo mwinshi, nyuma ibintu byose biraturika. Ntabwo nongeye kubabona ukundi, natekereje ko bagiye mu ijuru. Uyu mubyeyi avuga uburyo ahitamo hagati yo gusubira mu rugo rwasenyutse cyangwa kuguma mu nkambi y'impunzi. Nta rugo mfite, nta kintu mfite, ariko mfite abana 2. Njya kubaryamisha nazi niba bari bukanguke. Ibi ni ibintu bikomeye kurusha amagambo yose. Nguko uko ubuzima bwa Gaza bumeze: amaraso, umwijima n'amarira atarangira. Ku bantu barenga miliyoni 2, Gaza yabaye nk'ifungwa risaba guhumeka mu buryo butoroshye. Ubuhamya ku ruhande rwa Isiraheli: umuryango wa Kibbutz, abasaga 200 bishwe mu gitero cya Hamas mu Kwakira 2023. Hari umunsi tutazibagirwa, abana bari mu kigo cy'amashuri, ababyeyi bari mu mirimo yabo. Hamas yaje ituruka mu butaka no mu kirere. Uwo munsi twatakaje byose. Twabonye ko amahoro atari impano, ahubwo ari ikintu umuntu agomba kurwanira. Umusirikare wa Isiraheli avuga ku rukundo rwe n'umuryango, ariko anavuga ko yirinda kumva ububabare bw'abandi kugira ngo akomeze kurwana. Ndi hano kurinda igihugu cyanjye, ariko mu mutima wanjye ndabizi ko iyo ndashe hari undi muryango wundi uba ugiye kurira, ariko sinshobora kubitekerezaho cyane.
iyo ubitekerejeho uba warangiye uba utagifite imbaraga zo kurwana. Umugore umwe muri Isiraheli wabuze umugabo we kubera rokete. Ntabwo nzi ikintu cyitwa inzigo, ariko nzi ko nta muntu ukwiye kubura umuryango we muri ubu buryo. Abana banjye bazakurira mu isi idafite se. Ibi ntabwo ari politike gusa, ni ubuzima bwacu. Ku ruhande rwa Isiraheli amarira naho arahari. Ni amarira y'ingo ziciwe, amarira y'ababyeyi basigaye bonyine, amarira y'abana bakurira mu mwijima w'intambara. Hamas ifite abantu benshi bafashwe bugwate kuva muri 2023. Muri bo harimo abana, abagore n'abasirikare. Mu bihugu byinshi nka Qatar, Misiri, Turukiya bigeze kugerageza kuganira ku kurekurwa kwabo, ariko nta gisubizo gihamye cyigeze kiboneka. Kuba imiryango ibarirwa mu magana itazi aho abana cyangwa ababyeyi babo bari byabaye umutwaro w'ubuzima. Gufatwa bugwate ntabwo ari politike gusa, ni ibikomere bitashira mu mutima w'umuntu. Raporo ya ONU ivuga ko abana barenga 17,000 muri Gaza babuze ababyeyi babo, birirwa bazerera mu matongo y'iwabo. WHO ivuga ko hafi ya 70% by'amavuriro muri Gaza atakiriho. UNICEF yemeza ko abana benshi bafite ikibazo cy'imirire mibi kubera kubura amafunguro. Ku rundi ruhande muri Isiraheli abaturage barenga 2 miliyoni bagize turoma y'igihe kirekire kubera intambara zidashira. Niba hari ikintu iyi ntambara yakoze ni ukuvutsa abana ubuzima, ni ukugira ngo abakuze baceceke ariko imitima yabo ikomeze kuririmba indirimbo y'amarira, ni ugutuma isi yose ireba ariko nta kikora. Ikibazo wakwibaza ni iki: ese amahanga ashobora kugira uruhare mu guhindura ibi byose? Ese hari amahirwe y'uko isi yagira ijambo ryayo, cyangwa iyi ntambara izakomeza kuba inkuru izengurutsa amakuru buri munsi? Reka turebe uruhare rwa UN, Amerika, Uburayi, Uburusiya n'Ubushinwa ndetse n'ibihugu byo mu karere nka Misiri, Qatar na Turukiya. Reka turebe niba hari icyizere cy'amahoro cyangwa niba intambara izakomeza kuba isoko y'amarira y'isi yose. UN ivuga ko iki ari cyo kiza kibabaje kurusha ibindi mu kinyejana cya 21. Ibihugu byinshi mu nteko rusange ya UN bisaba guhagarika imirwano, ariko USA ikunze kuburizamo umwanzuro ishyigikiye Isiraheli. UN yohereje raporo nyinshi yerekana ko 70% by'amavuriro ya Gaza atagikora, 80% by'abaturage badafite amazi meza, ndetse na 60% bibasiwe n'imirire mibi. UN igaragaza imibare y'ukuri, ariko ikivugo ni kimwe: amagambo ntahagarika ibisasu. Uruhare rwa UN rugaragara nk'uruhande rufasha mu mibare no mu bufasha, ariko rutagira imbaraga zose zo guhagarika intambara. USA, Trump afite gahunda nshya, ariko kongera guhuza ibihugu ntibyoroshye. Abademokrate bamwe baravuga ko ari politike yo gukomeza kwiyamamaza, mu gihe abamushyigikiye bavuga ko ari amahirwe ya nyuma. Union Européenne yohereje inkunga yihutirwa y'amafaranga arenga miliyari 2, ariko ibihugu bimwe nk'Ubufaransa, Ubudage bifite ibitekerezo bitandukanye ku buryo bwo gufasha Israel na Hamas. Hari icyuho mu gihe USA ivuga ikintu kimwe, Union Européenne igahita iburizamo cyangwa igashyiraho amabwiriza mashya. Uburayi na Amerika barashaka amahoro, ariko uburyo babigeraho biratandukanye. Kandi iyo ubona umwana ari mu bitaro bya Gaza ntabwo wibaza itandukaniro ry'amagambo yabo, wibaza gusa niba hari uzamuzanira amahoro. Uburusiya buvuga ko ari ngombwa ko Isiraheli isubira inyuma, bikanatanga urubuga rwa diplomasi. Ubushinwa burashaka kugaragara nk'umuhuza w'amahoro, ariko buracyari kure mu bikorwa bifatika. Ibihugu bya Amerika y'Epfo na Afurika byinshi bivuga ko bishyigikiye Palestine, ariko ntibifite imbaraga zo guhindura ibintu. Uburusiya n'Ubushinwa babona iyi ntambara nk'akanya ko kwigaragaza mu ruhando rw'amahanga, ariko ku baturage ba Gaza na Isiraheli ibyo byose bimeze nk'ikinamico. Baracyari mu mwijima aho amajwi y'ibihugu bikomeye atagera. Misiri ni ifite inshingano zikomeye zo kugenzura umupaka wa Arafa, inzira nyamukuru y'ubutabazi ijya muri Gaza. Qatar yakomeje kugaragara nk'igihugu gikoresha amafaranga n'imibanire mu kugarura imfungwa. Perezida wa Turukiya Erdogan yashimiye gahunda ya Trump, avuga ko ari intambwe y'ukuri. Ubumwe bw'Abarabu, bamwe bashaka gukomeza ubucuruzi na Isiraheli, abandi bakumva bagomba gushyigikira Palestine. Mu karere kose buri gihugu gifite inyungu zacyo. Misiri ireba ku mutekano wayo, Qatar ireba ubushobozi bwayo bwo guhuza, Turukiya ireba ku isura y'ubuyobozi, ubumwe bw'Abarabu bareba ku bukungu. Ibi byose bikerekana ko amahoro atari politike gusa, ahubwo ari n'inyungu z'ubukungu. Ese amahoro arashoboka? Ibibazo bikomeye bikiriho. Hamas izemera kureka intwaro? Isiraheli izemera igihugu cya Palestina? Imiryango mpuzamahanga ishaka amahoro, ariko ntawe ushobora guhatira impande zombi kubyemera. Icyizere cy'amahoro kigaragara gusa mu buhamya bw'abantu. Umubyeyi avuga ko adashaka ko umwana we akurira mu ntambara, umwana avuga ko ashaka gukina n'abandi. Mu by'ukuri amahoro ntabwo ari inyandiko za politike gusa. Amahoro ni amarira y'umubyeyi yahindutse indirimbo zo gusaba ubuzima. Amahoro ni umwana ufashe akaboko k'undi, ntacyo afite ariko afite icyizere. Ese amahoro arashoboka? Yego arashoboka, ariko ashobora kuboneka gusa igihe abantu bakuru bumvise amarira y'abana kurusha amajwi y'ibisasu. Amahoro ashobora kuza igihe imitima y'abantu ishyize ubuzima hejuru ya politike. Ntukibagirwe ko amaraso yose ari amwe, ko amarira yose asa, ko ubuzima bwose bufite agaciro. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo gusabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bikurikira. Sawa, ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe.